MC wakolo twa Kiriinya mwendano kite Biuria kiruga ibo KIGINA kirima county kiri mwaka yo thirikari yo 2024-2025 nyuma wa TV kwithira kierekania ontubo Kiriinya wita county ya MERU NIBATI kwa mukira mbese nyingi nkuluki ira yajiritwa akiwa MERU na moya county ITHANO tioro iri nenkanaira oti ibo nene kiri THIRIKARINE na yenya kirima ntu yoringa kura ende namba 10 kirima ntu yakwa mukira KIGINA Muthuri Murioki aina watetwe MC Okorota munda Kiriinya augite na ndimbeca iria akaunti ya MERU igairi kimakariitwa ki thirikari twitite bilioni 10 itigwitania na ogoti bura akaunti ya MERU igwita na utonga bura winabu. County revenue allocation yeta kuga mbeca cia county batu endere uto tu feature number 5 oyabura tu witate oyabura tu feature yake ku contribute revenue ki national government turi ya number 10. Okay, in terms of population yetu kinyayo batu turi kwa level nemo imagine Turukana bena anto ngirima na kenda wate ukinyanya population yote ukinya 1 million lakini bagairi 13.6 billion population ya Wajia ni umona kura cia MERU kura ke registered voters wita la na ba Wajia wata la kuru wata la ekuru wata la vijana bonde ba Kiri kiondone kimona nyage ni baba ino bonde is about 800,000 people ni anto ngirima na iukura iu ngirima na ikura cia MERU wake lakini no kuona baagi 12 billion oya batu a MERU toina over 1.6 million people 2 times the population akiuna mbesa na weti nambere ibwiri kuonekana nara kuna wingi bwantu endete wingi ba miunda leaders betu na atongeria betu ba MERU formula uchi utumiro nara IRA hii formula ite kubwa kabisa na hii formula ite ukinya to any answer services follows people te miunda services ite follow miunda kana nini landmass services follows people kana service ira thirikari iritango ireta ke mwananchi te mundrene tukuria atongeria betu ba MERU ibona twingero tukangero kimira gavana wengo nyambe chuchu ngo tie enye the tukuthetera no atungere na etumira bora kwenda no ikwa tia choka renge murume nabu national government nya babu ikueni kyao ibu kona nyanga bana we ngombe chuchu ngo ire ya buchokeria na MTF no ikwa wendi bwa nandi ni kona county MERU ekona mbese ore baterie ojore kwitogoti kutena kwinyirwa tunenkereni cia etu katwithire oyabura Nairobi county ye number 1 in terms of county revenue allocation na no yo there number 1 in terms of contribution to the revenue collection kinya batwe ito kwenda twithire twe number 5 oyabu twithira twe number 5 kurita kinya batu kugairo no mwanka twithire kinya batu twe number 5 manto yange kwithira twe tukiga tunenkanira twe number 5 lakini tukigairo tukagairo twe number 10 tutitikiria batu turi a MERU kou no tumiro mbaya as wa MERU people we itukumeanga bana chie ya atumira bura kenda lakini kabairio twithetera chie aenda kuri obu ari ya nare Muthuri Murioki, TV, Mutirijwa Kangangi.